Ia vi ele tua ne fia. Le suafa manu malo Yesu Keriso ia ve ai ma uoma. Poi mono e fai masui ole. CKA me Wellington ia mātou te ofolofa ma whatano whatuai Samoa ia mai maulunga se io nei. E le whangalo ina foi le tu o le tele le o na tūlanga whalupelupeina. Ia whatalofa atu foi la fia CKA i Melbourne, o Sydney, ia Maukilani. Whatalofa atu foi le Global TV Channel. So nga ia mai mal faltua mal no foalo. Ia ono le whalaulo ina foi o nei au nanga. Patalo fat foile tapo inga maua si o mato e kalesia Samoan Assemblies of God i Pitone. So sunga il whawhengainga ia mai awa oka mal faltua. Ia nu fou, mes foi nei o matua malo lo manu malo. Ia fele ma felila fontia fele. Ia whafte malipa ia o le kalesia. Whaftai lau tu stalo, whaftai foli tapo inga. Ia be ia ile ali. After foi fafelo e foi woma e masani. Ainga foi ai mai se foi la to uma lava o molitai. Ile nei au nanga faftai lau stalo. Faftai lo sheina o tato nei au nanga faftai foi me uma lava ana e lau komeni mai malofa malosi mai. Ia e mawalunga i lava le bi inga o lele. After foi me umalava tu Simon nei por kalame la to foi na telieina Yesu Keriso e fai male in faola por kalame o mai ia lava le tua mawalunga se vi inga leli Samuel am tainal tato maftanga nei fiafi ia la tu inato malfaalo ia ile sunga ia la foi mono ia por ngapatas. Ya Samuel we fele ia la taitaina i tātou se talo nei fiaf pa mole lava Sam tātou talo mato vi ia o e tamai nei tula o le tuana vau e o le vau. Amen. E si le fia tamaua ta pena foi la uso fa pena fa so la fionga pa ia. Talo o e tama fa pena fa tasi mai le alo lo upu ia alo mana. Wai se lo fa longo mai le nei tula e fa pena e talaina lo na fa longo. Tala lo na loto nei atalia la fionga pa ia le nei tula tama fa mo mai o ia ti matou. Iu nei me o mo vi inga fa fo ia ti oi vi o e tama. Amen, amen. Ni eleni. Patalo patu sunga. Ngafta si ni. No foi boa. No foi langi ma. Foi tau foi mosui. Tato time Wellington nei. Me angel matangi. Foi singa manu. Foi inga el matangi. Foi ya malo Yesu. Yesu ni eleni. Patalo patfol sunga ya Mike, sunga papenga ya Mike ia ono nei por kalame bi ia leli. Sa volta to sfaitau ni fiafi ia te lona welumol screen. Ia ole evangelia IOANE lona mata upo full maleono. Ia lona fai upo evanu ia e ole fai upo full marchasi. Ia ole tato sfaitau da nei fiafi. Ia ai mana ia le la tu ina tia foi mono ia e fonga ina le upo le tua mo tato le piaf ia le li. Amen. O tatu fai tau o le IOANE ta o suma leono o la fai tau ina fai po fitu balu ivas fulu ia ma fai po suma tas ia fa mo le tua fai tau ina na fiong pa ia le nei fiaf ai pe tai au o le upo moni lava o te fai atu ai ia te o chou e o ngā ia te au pe au waru esi awa a fai o te aru ese e mali o mai le fesoasoani i ate o tō ai a fai o te alu o te awina mai o ia i ate o tō a mali o mai foi o ia na te fai lo atu i le lalolangi le angasala ma le ami o tonu ma le wha masinonga o le angasala a wā o le wha tuatua i ate au o le ami o tonu a wā o te alu atu i lo tamaa tau te le toi wa ai mai i a te au. O le wha masinonga, a wā ua wha masinoina,
le li o le lalo langi nei. Ia whaamunue le tō e whaitau ina ona nafio pa ia le fiaf. Ia vi, ia le ri. Amen. E tatou a whasoa nei fiafi. Lau sunga le li awa o fui mo. Pia le la tau e ave banga mo mua. O le whai upu le iwa. O le anga sala. Awa wale whatua tua ia. Yesu le. Ele le batu le tatou tala noa fo ile whamana tuina o le aso Pentekoso. Le teo mai o le anganga pa ia. A le tatou tus whaitau ni a fiafi le tate babai atu iai. O tusa o le i le tusi a Ioane i le tala noa ngā Yesu Keriso maona so. E ta ua e nisi o skola o tus pa ia ma latou tus tusinga. O le whailoa inga po o le whonotanga. Whonotanga le a Yesu muli maona so. E ta ua la o le whonotanga a whaalilo. Na o Yesu wa maona so. O le tala mai e le mātaio o le tusia Mareko Maluka. A e pupu. A o Ioane la. O le amata mai le mta upa sfulu tonu. Sfulu wha, sfulu lima, sfulu ono, sfulu fitu. Le talanoanga lea ma le whailoa inga lea Yesu mona so. Ai le yo keimi mali wai. Ai mata foi la le mata upule sfulu to. O le tu la igual terminal pas. E tu la ye lo Yesu ke riso faila nga venga foi le bulu vai o na so. O mai le mta upu fa tala mai ile so ole o lo tala no mai ile sitianga mal second kan mal toi foi pa lo mai o Yesu. O mai foi la ia le mta upu ale sulfa ar suli mal tortas. O lenga amatailone na failo mai le so po le nganga pa ia i ona so ina ia lato moa le nganga pa ia e so ani a te lato mangane pe la ona ia le tato tus pai tau ni lia fiafi mta po le sfuono pe la ona ia fai upu le fito o sfu matas al fai upu la le iba pe la ona ia le tato fa so al ni fiafi o le galuega fa'apa memea a le agaga paia. O le uiga o le upu apa memea le tusi paia. O le fa'amasinoga e fa'asaga. Pe tete'e pe aga'i i le agasala. Kusa o le fa'amasinoga a le agaga paia e tete'e ai i le agasala pe fa'asaga i le agasala ia pe aga'i i le agasala. Mataulia fo'i o le siliva o le tupe o le togiola. The redemption. Ai o le apa memea o lo talanoa la i le fa'amasinoga. Ia pe sau so andi foi mono. Ni ele ia. Amen. Ai mana ia lo tala mai o le tusi Ioane. Wa tava ai la tusi nga Ioane. Usea na i uma tusi nga Ioane o Yesu o le atali o tangata. Usala ai le tusinga o ta o puma vai no. So o vai mai Ioane o galuega Yesu le ngata foi lea o pokalame lo tape naina. Ele atali o tangata pelanta o mai lola i fai tau pesul mo le ua o faata mai le kama me lilo le ua matona faata mai e pelana e ta ua o faata mai la le tu salo tape na Yesu pe o tava tatele i o ta fai tu fai tau au sauni Yesu ya o le sauni ya usa lo fa mai lo usa ai lata kusa lo ngofo mena so si Yesu au ke anu si le ke au ke ampile lo pulan me la fai pa e alua ai me fa mai Yesu e manga o mia ngo alua ka kaunga wano wa au le ele sau le sia usa le lo le Yesu que le ngal venga le la saua ma ia le tam tau po wa
a ta va ai la le galuega mua le la mo saule le ka mai fai a ia o le anga sala o le fa dio la sala a ta va ai foi la ia e nga amata mai la ta ia o la amatanga mai ia a ta mo nga amata mai ia galuega le a fai mai ala o te mini ia ele mal fa a tu sa la wa amata fa ta mai lo sa o le manga mea le alu o yesu ai sau rola io le hanga e fai langa nga wena fai langa ai after mor faso ai sau li kuso IOANE o le tala mai o Yesu o le atali o le alo le tua alo le tua o le alo le tua o nga pila no uta ua nga o IOANE le nga te lele mainga le tala tu sai ma le lato maftanga i lungo le afea pito lunga a o isi snoopy e pupu ia po o matai o luka ia matamo o mareko o le apa me mea le fa mai le kito le lufu ono fa eu pesun maliva o te noti palaina lo o to malos o to mitai o te lili wai lo o to langi e pei o le u mea ma lo o to lau ele e pei o le apa me mea makaulia foi ngoa faile le fasala le tua le fai le tua ya atam por ma la le kai le o oe san ya u ya le ya la fa ku pupele va ku mal le la fa mai i fa mai o te lili winda lo o to langi e pei o le u mea malo o tou lau ele e pei o le apa me mea o lo fasino le faamasinoga faamasino le ele lea e makaulia foi o le mea ai lea ale gata o le efuefu ma le ele toe mai lea o lea foi ia tetonome le lufu le valu foi po lufu tou e avea foi lou lagi le fai a Isalaele e avea foi lou lagi o ilunga ba apa me mea ma le lalo langi o yo lalo e fai lea ma ua mea ma kaulia foi e kasi le langi e tolu langi o le langi sau tolu lea pio ai lea tua o le langi la lea fai mai paulo ya Efeso le iai lea nganga leanga o mea umol po liuli ma nganga leanga de langi la le fe ba ye le fo to nombe e abea lo langi o lunga ma apa mea e fa ma singo o mala wali le sa fa ye ele ke ola le fe mai lo le numero lu fu tasi fe bas fa peiba inga wa kia ya fa na wa Israel inga ta wongo le ba fa mai lo le tua mose ale fa se fa kuso le se o le ngata ai fai ma e fai le ngata o le apa me mea e fai le ngata o lo tala noa i le judgment por famas non o le mea como ale le sa welinga pa ia piongai o le galuega fa apa mea ale nga ia i le lalolangi e mua la le angsa e mua e mua la le angsa ne fa mai amaliu mai foi o ia o le nganga pa ia le mua na te whaai loa hatu i le lalolangi le angsala. Ai si tau le kiki ai i le angsala. Tika te o momo le ngang pai. Bang i le angsala. Whaai umai ia. Ia. I le tuspa ia i le whengai ngā tuai. E iei upu le whamatala mai i le angsala fui mono. O le upu mua i le upu e penu, o le jatas, o lona winga, o le solitula fono, po le angsala. O lona lua, pesha, o le pesha, o le ave ese mai le mea tonu. Ia po o le solitula fono. O le lona tonu, o le upu e pelu, o le amon.
O le ami o le tonu. Ia longa wha o le azum o le nofo sala. Ka mai le whenga inga fau. Ele upu e lengi o le anga sala. Ha matia. E pei kele a le afo le wing o le anga sala. Le upu le. O le wing o le upu, you missed the mark. Ia po pasia fa ilonga kau. Le me voi le wa kosi le lainga. E sange e sopo ia. Ala kwale si. O le winga kongunga o le upu. O le si upu. E ka ua le hama dima. O le leu si ustai. O lona tolu. O le barako. Leu si ustai. Ma le le fa longo. O le longo fa. O anomia. O le ami o le tolu. Na. O le longa lima. Paranomia. O le fa soli tu la fono. Longa ono. Paramasis. O le solinga. O so wa soli le mele kaunga solia. O le longa fitu. O le paraptom. O le sula. O le soli tu la fono pa wai pa u. O le lona val. Agnoiama. O le wa esse. Ia ma le longa iba. O le setima. O le setima. O wa e faliko. Kusala o upu ia. O le upu nga sala ia kuspa ia fui mongo o le meo le keli. E lasia ia upu le anga sala. Le alai amai e le whenga inga tuai i le upu e pelu. Mai fo i le whenga inga fou i le upu e len. A si tao i le winga o le upu anga sala le wha me kuspa ia. O le amatanga la o le anga sala. O ila ngaua le whātua a tamu ma eba i le upu a le tu. Kusa ua le talitonu, unbelief. Ua le kantonu. Ai whako a mention mai le upu anga sala. I le kalangoanga le atua makaino. Kaino, ngai ka oko mai le anga sala i fuito. Whako a mention mai ngā le upu anga sala. O le wing o le upu anga sala. Lea mai o il kalangoanga i. Pa mai lea, o le mua. O le wing o le upu anga sala. Lea wha me kuspa ia. O le manatu o le vale. Lea lea wha mai e whata oto e lufu whawhai upu e iwa. O le manatu o le vale. O le anga sala lea. Lona lua. E ta ua o le soli tu la fono. E te maua le mua li yon le tolu whai upu e wha. O i lātou uma o e whaile anga sala. Ua lātou soli fo i tū la fono. O le anga sala. O le soli tū la fono lama lea. Lona tonu. O le ami o le tonu. Te mawai o le momuali o ane lima whai upa sfuma fitu. O ami o le tonu uma lava o anga sala. O iai fo i le anga sala. E le iu le oti. Lona wha. O le ua whai o le ua iloa e whai le mele lei ai le whaia. Le alefa mai le ia ko poe whawhai poe spulu marfitu o le nei. O le ua iloa e whai le mele lei ai le whaia. O le anga sala lea ia tei. Ma le longa lima o le whata o te mau le whata o e lupu taswai upe wha o mata wha sia ma le loto fete. Le alefa mai ei. O mata whaasiasia ma le loto pepete o le la mepa foi o aea mi o le anga sala le. Whamaile o le winga lona ono. O le talitonu. O le roma sfuma le whawha upe lufurutonu. O le mas alo. Ua whaasalaina ia pe a whaie ai a wā e le o lana ta aufi lea. O mea umalama e le ala mai i le ta aufi o le anga sala le. O le winga kongu la lea o le upu anga sala. A lea sau wha mai le nganga pa ia, pa mai le Yesu, a sau le nganga pa ia. Na te whaailoa. I le lalolanga. Mua o le anga sala. O le anga sala.
awa wale fa'atuatua ia Iesu. That's right. Le lai mau mai o le le talito. Yeah. Ia pisa fa popo kui mono. Ia le. Ai fa so le nei fia. Pero tau mo so o le mele na mana o Iesu ina ia an. Ia. Ai no le Iesu, ale sau le nga pa ia. Ia. Ele fai fai mo bon mero fa sa. Ele fai nga le toya. Ia. Fa ia ia tio mal mero le sala. Ia. Pero tava ai tele mau nga sala. Tele. Tele ai ping spirits Ia. o le spirit o le o le spirit kusa mo nganga me. Ia. Ai pero ta no le tasias ele ma fai le tino na tau male nganga e mana mia le nganga tau le nganga male nganga e fio ala ki mo ka fai singa yo ina ia malo e ma e ka mo i fiengi mai la e alu ka ngi mane nganga ai os fa pe fa le nganga lo tanga ta ma fa pe e tau fa le nganga Malaysia nganga fengo fia ana fa to ina loina mele le te fa be Yesu manga mia wa Yes. Awa ole ele saule ali ole ali ia ole nganga pa ia foi oia le na te sangma fa sa o me ia saulo ka male tiu lo male nga sala tiu mal ole te ton o pio tava ia i tu se ione ole le te ton o tangata ole le te ton ole le fa tu alo fa me Yesu ku mai au se o alu ku mai wa ole ele mafainga sa ole so soani silia use e fa ngome ole so soani silia ole so soani use ke le ala se o sila fie le Yesu le nga wenga le nga pa ia le la fa ile la ngi amen use ole ala alu ye no fo mai no fo ali ma va ai mai ale ala o sa use pe ole pese pe lo sa ole nga pa ie e fa batala mai le history la langia usa le ka ko history o ka ko background now which is sin o le background ma le history ta ngata o le sala ale ala o sauia ia poli governor o saule nga pa ia fa pe ia ole ala o sau e fa manatu ia te o to le history of the kingdom history of kingdom was righteousness don't ta va ai the history of the kingdom is forgiveness sa we ala fa pena ele ma fai ma tu tupu me pe anga le alu Yesu ai a mai nga pa a pe ta ai ole nga yo inga mo ole tio mo le nga ole nga pa ia ma le ile o nga sal awa ale a tatu te a fai tatu te le fa maulalo me le sal ia ele ma fai foi lana na tatu o ile si step wa o ta pene le tu mo tatu e vi ia ke lo la mal la sa mo le sala se ka o singa details la ki le nga pa ia ka ke le o ke le doctrine o le sin ka ke le o ke le fo le doctrine of the Holy Spirit nga o ngai me mai o go tanto mo tau o le nga pa ia la nga ye pe ia fo no tau o nga ye ni si teletononga manis fa to ele teletonu ile persona lo na tonu le ole tua ai a ton well nga tanto por kalami me fa so fo ni fiat e mo wai so na mala anga ia na fa ele o lana Filipina ole nga pa ia o le persona lo na tonu pa ia ole ainga tua e fa ba o le tua tama o Jehova le o le tua o le alo o Yesu Keriso le ia male tua le nga pa ia ia o le nga pa ia le pia vo taua e tasiata ua ai ta le nga e ia ta loto po ta mafofau e vola ta tino ai tasiata ua pia makaulia nga review mai nga pa ia pe nga ua mai le amtanga o mai le fo nga o le anga le amtanga le foi ka ua foi la nga le ua so ona no ni la ni ma ua na o nga te nga u ya i le nga pa ia e pe o le ia e fa i le fe nga tuai
e iwa se fulu ona tā ua le nganga paia. I ona suafa se fulu ma le balu ese. Pe se fulu balu ona suafa ese. I le whenga inga tuai. I le whenga inga fōu. E lua se lau ona sfulu. Ona tā ua le nganga paia. E tōru sfulu iwa ona suafa ese. E makau leo e tele pea o le atua. E ese le atua le tamā. Ia, mai lo le ola le mo suafa. E masani e le isala e. O inga mai le isala elu e vala au sa o le isala elu i suafa rapei. O le oi o le atua o le whaamalolo. Mana o le isala elu i whaamaungianga inga vala au lo le ia i ova i rai. Maila, e ono se lau ona tā ua le nganga pa i e le whenga inga fōu. Ai tō suru iwa ona suafa ese. Ai makamata le tuspa ia. Ngā le lua tusi e leo tā ua ele. Se pa matalanga e winga i le nganga pa ia. Ngā o le lua le tusi e Ioane, apostolo. Apostolo Ioane le lua, ma apostolo Ioane nona tonu. Lango le lua la kusi le tamaitai malana whanang. A lona tonu, wala tusi lona atali i whaalea nganga o kaio. E peila na tātou iai. E peila na tātou iai i le neia fiapi. Lela ua tātou malamalama i le nganga whai. Ma ua tātou malamalama fōi i le anga sala. Ona tāolo le tātou tuspaitau. Pa mai e saulea le nganga pa ia. E whaailoa. O le kusa o le upu le whaailoa. Kusa o le main lea, o le winga kongu le kaun whaile le a foi, tustala. E whaailo mai lea i le a kongu le winga o le upu whaailoa. Langa i kai me whaailoa mai i le warning. O le whaailoa mai se lapata inga, whaailoa mai i le sasa. Ke kusa ke le winga o le upu whaailoa. A le upu whaailoa. Po o le whapiritania o le to reprove. E li liu mai la le upu e lengi o le elenco. O lona winga la mua to convince. Ia whaatali tonu wina le tangata angasala. Ina ia avea ma tangata sala mo. E te maua la i le Ioane valu fa e poe whasu ma le ono. O le tusia ngā duenga sfuru walu fa e poe lufuru walu. O le mua konito sfuru wha fa e poe lufuru wha. O le tito mua fa e poe iwa. O le iako poe lua fa e poe iwa. Ma le yuta fa e poe suma lima. O le ngā duenga le nganga pa ia sau e wha e loa. Ia wha tali tonuina le tangata angasala. Ina ia ave ese ma le angasala. Inga ia sala mo. O lona lua, to convert, ia whaali liu. O langa judgment, ia whaali liu mai le tangata la wanga sala. Koe whaali liu mai i le atua, ia Yesu. E ke mauala i le mātai o sfurwalu, whai upa sfurmale lima. Lona tolu, to convict, lona winga, a ele convince, a ele convert, e convict la, whaasala la. Ke maua i le Ioane, manu whai upo iwa. Ma le lona muli la, to reprove. Amen. E ke maua mai le upu repent. E ke maua mai le upu return. E ke maua mai le upu redeem. E ke maua mai le upu regeneration. Kuso langa prove. Wow. O langa prove. Ia wala kufo i le e ke kaula o ngasala mo. Ia koe reprove mai e pe koe redeem pe koe repent. Ia pe isa so angi fui mongo. Ia mai
Pai ero fa me lu punga le reprove o le repent awa kusa o le ai ma fa o le pent prove kusa o prove se me ai sa lo la fa pipi ma le kusa le nga kusa pe nga ko to so ai ko manga me le ko ya ko reprove wo umanga prove ala la ko fa killing a proof ai va la isi po o le renew kusa o le vanga new o le kufa pipi nga lo po le kusa o makua fa new ko renew ko se ko se si new ni akili new pela ta va ila ile nga wenga pela va o le convict o le alesi o le redeem o le convict but it reprove va ila o le me uma kusa o nga wenga uma le nga pa ia ai ele faz tangata to tas tangata umalo lange lo fa sa wena nga pa fa nga runga le for individuals o le me na o le nga runga nga pa ia kusala wa sa wa enga yo il tangata sa wa convict atato va ai ele te tato mai ala tato me wo convict tato o tato lo atu tato fa lo le ngame lang soli si se la bien e la ngoma lo la ele convict lo to fa pat isu fa mangala me lo watali ele umona fa ai fa me umona convict me so lo le convince convince sa lo fa me we lo me se ngai fa alo fa me fa isu okay, lo le ko fa convince ma le reapprove o so le ko sa lo le fa pe tali tu ma we per me na tu ma we o le mele mo vi ele so ngar wenga la le ngar pa apa me yes dan o le judgment le sa we fa ile tangat ma kaudiela le wo umononga me Yesu por kalame le so onga maliu lo le Yesu le lingi mai lo le ma le nga pa ile so le nga lingi mai ai ko e pe te lu la e ton wafe ila to nga fa atali ton wina pe nga fa na fo wina ton wafe amen kusale wa stad wa matai le nga wenga le nga pa ia inga wala to pa longo le la wa peke nga lue lo le nga pa ia la pitola au e fa atali ton wina tangata o manga yai de nga fa na uma yai le ton wafe na fa ora koia o ilesi urua yasol vai sa pati ko la unga ye petelu lima fe mai ala le taiminga se yo o mai ya ile afia fininge ma fo angala nga o le ya yo se amende ile ko se ngadwe o ngaya o lo continue ale nga pa e convince ka nga kale awa angasal inga ia fa kan ko winga ile tu ma fu angale pe ke ko kele ma faya nga ai afio mai le soso po le nganga pa ia ono to ngalu fa kasi dia fa mai la nga wa singa se ai ko i tiki le finga amen le fa mai Yesu ai alo ki fa tonga ile anga se inga ia au mai le finga le nga wa singa le se ai wale ai se finga amen ke lo ta to yo am pasar malo por ka ko ngan wenga le wa fio mai le ngan pa iem fa tu muina ta tu per fa tu muina pe telu malauso e fai le ngan aya ai fa mo me mai le ngan pa o le fa tele tu winga o le tangata fui mo no le fingo le fingo fie lo fa tel ton winga o tangata ilana tel ton nunga tu ai sai ai ka mo fai mai se tel ton nunga fo e fai ngata te ai fai ngo fie ina wanga lu mai le nga pa ia ta to te nga lu fa tas amen
o ngalia o nga maua le o le fa mama ben inga ia fa tali to winga le tangata le wa maua le kia po e a mai ko fa fo mai ia Yesu amen langa sa tato o ai o wanga sala tanga nga mafua inga nga ave ese tato o pe ia nga ia kama eva sai the presence of God alela o ka ko mai le mafua anga le fa mai ia Yesu pe telu ko ke mga mien so sau lola o vai ke tele la ia tonu o le upu fa ai lo o le ngan wenga fa apa mi me le ngan pa ia bo mua ia fa tali to wina le tangata anga sala ia la ma kwa tait ma anga sala ma ka ulia wo ma Yesu wo man mano bo ma siari le sau le ngan pa ia fa ila ngan wenga fa apa mi me inga ia o langa judgment le fai inga ia mawal tangat fa tali ton winga e toi fa po ia convince ola convince convict but it to report wow come on fai le nga ia ia ba au fa we sia so ha ma mata i tau talanga le Yesu manga o mea la wala manga o mea la wala awa au le alu ele saudi ele fai le la au walu Yesu le wono fo me no fo ia ale ala o fia ngai tatou ma le nganga pa ku so le nganga pa ia le la langi te min e do ia Yesu ro le no fo ali ale ala o so persona so tanto persona pa o persona ale to le o le nganga pa ku sala o le ngai o ingo le nganga pa ia ro e te min nei le tava vai o le convince le tava vai te le ngaluenga le pa ia a pe tava vai o le ngaluenga le nganga pe tava vai ia mata mai le upo le tua o fe o mai le nganga o le tua ia e fai mai o ia ya o fa tonu fa poto le ta pena le ta pena sa o ngaluenga o mana le nganga le lo fe te mini ina ia ta pena ina ta tu ta ile nga te ta pena mole si tianga ina ia ta pena mole tala ina to tala le pe on ta to va ai fa mai o ti tana tu ala yo se o ia ke uso o tanga to fo ia o vai de tu ai fa o fo ia o nga luenga le nga le fo le tato yes o la nga luenga le o fai pe ya so ma o le convince yeah yo ta va ai maka i la langi ka mini wal pe o tao sanga lue mai ai le mtanga ke mi wa fio mai le o mai te mini maka o le fo i ai le nganga tia po ilanga sai le la sau o ngo le walu Yesu ke risela le la pe o le wingo le opu apa me o le fa mas nonga e fa sanga tau langa o lai fo i pe o mai le kingdom male ki apolo ai o le persona le o le tu e fe so soangi ata tu langa fe si malo si o le li de yo ele mo foi tato mo ka mo ai ka ke mo foi o nga o le nga po i le u sto ni ata tu e fai ele tato ma e so soangi pela langa le winga langa nga fa apo me yes ele ngata ia whainga tau na whaateli tonu wina le tangata. O le maf pifu ia, kai muka o ngale ankus pa ia. E pisa la kala inga. Ikui frei kwa mele, makoi lofo isi. Pe Josef, pika ki wha aku, ia ke mia, ua fui, Lena ka kera ngi markanga ka ua mau tulang tali tonu ua mau tulang tali tonu alela tato atu I kala noa ye e winga I le gospel folia
Langa ole winga tonu le fa mai ia Yesu ele ma fai ona utufia le winga po e to tonu ole fango pa tuai ai tatau ona fou le tangata kwa ma fai lenga ni lingi ia ile winga ole winga fou la le ole nganga pa ia le winga ai le ma fai la ma ukufia pe ale fa tali tonu wina convince le tangata ia Yesu ke miso o ia ole ala ole moni maleola longa lua to convert whainga tāteli kusa makua e returna mai mesa ye ai fo i leli yo ke lengi vai kai mi ai fa tai fo por kalambe wa yai nisi ua fateli tonwina ile upo le tu ona faile o te talo farta lengo tato leo am pastor malo e failo lo na finanga e awala il so ni mai ele nganga pa ia e fai ele tato ngalo pila le o le fali li winga maka le soli o le mako ngala i o le kemer pentecoso ai inga o le lingi mai le nganga pa ia la uma peche na amaka menga ona fatali tonu winna le lalulangi ko e fali liu le lalulangi ile gospel folder po le winga folder amen e o yala nga le fa mai paulo e tu si fasioti ale nganga fa e o fale mai kula fongo le langi mali li welito afi ko wafi ai o fale mai le nganga pa ia le langi fa o la inga ai la fa li wina amen o le fili foi le como tu spaia pe o nga yetus ma kaulia le nga ole au so avele fe ai mulu ko foi malo yu ma kaulia le aku lo tu yu te ya e tau si le tu la fongo fa ko a toa le fa alta te longa ke kausi ku la fongo pa i fa ko a me pa le ai fa ya kausi ku la fongo le fa me i paulo ya fo ya kaltia elea ya tu la fongo le fa tu o le wingo le tala paulo a i loa ma fainga e kausi tu la fongo kausi tu la ai loa i le ma fai ona kausi tu la fongo o so le o le loftu no pa fai mo ki ongo le ngā le apostolo mo fa ku winga le ngā po ia fa tali to winga la amen ia Yesu ke riso o ia o le alo o le tu so Inglanga yaitel to nunga le they rejected Jesus Christ as the Son of God. Ai ona ngan wenga le. Fali li. Le la mo fo ka ko pa. Yes. Am fai ka fali li mai kanga ka lo wanga Eliseo. Ai fali li mai ya Yesu pa mai o se o tan ka ko la. Amen. Pela mai fali li mai le tangata la yo. Inga ya salamo. Ma ko ili mai ya Yesu ke riso o ia o le alo o le tua soifua na ngai le fainga ko mo ma ka dio nga o le nganga pa ia he is a leader. That's right. O Yesu ke riso is a cleaner na ke fa ma i ka ko a o le tama is a forgiver. That's right. Pa ko fa ma ngalo tatu tama inga usiri mai tama wa makwa e mamali onga o le toto o lona alo. Amen. O le ngā la le ngā pa ia. I le ngā wha apa me. O langa judgment nga i o i le afo. Le anga sa. Inga i avi ese le tangata mo. Ai abe ia Yesu ke riso. Koia. Koia kai ko. That's right. Amen. Amen. Ta ia kuro le ngā la ka vince fali liu ka ia Yesu. Baku ia Yesu ki linge Yesu i longa toto. O nga abelore tato Yesu ilona tama pa mai lor tama he's my son. That's right. Asia o tilingi o ele toto ele o toto man ele o le kele o ngā ina ne mita se. That's right. Aya o le toto o Yesu ke riso ua fufuru wa il tangata leo. Amen. Leo wa uma fata li tonu wina. Ia beisa so sangi kui mono
Ele ma ele le famatala ino le famamaina o mana fe sulinga wenga o le famamaina saulo malenga paia fa ato le wenga al famamaina va ele famamaina famama o pa ma al ese male pala la famanga le tua ese le tua lenga sala tu me le tanga to fo sau do le malenga pa ia fa pipi mai o so ai mane ia wa ata to va ai lo la inga wenga le nga sa wa fo le nga o isita o te o tracy si tan apa it o tu sa o ale amatanga le nga wenga le nga pa ia isi me pe tato va ai sau le fili ele vai ter ni o fa nga mai fili me ta o musika o so se me o fa nga le fili ne ia ina fa ni tau fa ni ia I want yo mai tanga te bele o ta pena le tua tu so tam fa fili ne fa pongi sale fa ia tanga ta al mele le mana me ta to le nga pa ia ina ia fa mala malama o me sa pongi sai to e hali men mala mo ona o le so ni me le nga pa ia o le nga pa ia fo ile ne tala no mai ia o ia ki lo le alo me se ngai fa ile fa me uso se it is he convinces you convinces you of your wrong convinces you ke lango e ke lo le alo tuti e ke fa lo se ke ngo lo nga fa ke fa me nga so we fo ima I se me ha tau wai ile nga pa ia e pe ta va ai o le nganga lo toni ati tato amen o le vanga toni ati tato le nganga e fa pe e di se o si tanga me ke la mo le nganga e se nganga pa ia a mata mana ne confirm atu ya te o to lo ye le nganga lo nga yu le nganga pa ia i taito tato taito atasia ne e fa pe lo nga yu le nganga pa ia to olo nga yule nga pa ia a wo te bana to mo emotions a pa mo feelings a to te ta to me I don't feel the Holy Spirit and the feeling and the emotion o le nga pa o le vai to ni atu o le vai no to ni tato pe o tato de famtale ni yo nga le ngolo fe nga pa ia ya tato ina ia tu mau ine tato tu mau nga le nga tele ine ia pem tato va ai ele o fa pem tato for me the Holy Spirit is the seal yes the seal if I say document for le ko ele seal la so le seal mau fa long le nga ke fa mau fa long fa me pui for ya not only all the seal if fa mau but then it protects o le nga tono nga le nga pa ya lo fa te mine o seal tato o mga seal ale ala wo protect tato ni ele pila fa mai le la ta o le wo mo fa convict wo mo convict le ka convict fa mai le fa u pure evil ta u va do yone wala to fa longo ye ua loa ala to nga sala yo la to loto fu tia if ona taito tasile o ilanto malu ifa ya fu mai to ina wo watu le pito titi kala vole a Yesu lenga kula woli e ba kula finge boile fa me umulua never mai lo Yesu ya okay na ngai ka kum ka ngita ya apa lo moi for tangata eleisa ngansal ya kongi dole ola ma elfi de la ngalue ile no le roto fo jef convict usale wakala moa ia nga ya ngasala ole ngayo inya le ngai ngake fa loa mai tato yo tato roto fo jef o tato la vota ngata sa amen langa le ile mele muli mai o fa sala ale usita ilanda do
ngako fe ngai lo le mafasa ole mele e afoia ele le por calame poi le que nice le por calame le tu ele so ngoso mai pasala Amen. le e mai ka ole awa inga ole woni ya a mai lo le mafasa o ma ko ai kala folia la kuspaia a fe walu se si ole kalisi ia nga e halu le ia e fa malo si mai a fe la ku ai le ngai o ia ngai mai longa loto le mele kela ngan wo le mas o se skia ko a fe fo kelo ko mo kia ko elo ko ma ia ngolo le po piko fai a wa kor ku ba ngale tama ai musu pa mai lo po ia ku lo ia sak ai sia le ngal ngala le sak e fa ma ale lo ai a fai fa ka di ko winga le tanga tali nga yo ngale nga pa ia ko e fa li mai le o ngale ai le fa sa ya le fo wei tel to nunga fo le fa mai o le roma is fulu ia o le ban te so ngai roma val fa mo male fa mo fa mai le roma e val fa mo o le nei wa le se fa sala ye o ya ke riso o ngaka lo le ngale le fa ni li wingo le foi tau o le nei o le se fa sala ye o ya ke riso e na pule ya le o le kanga ke langa me fai ale le umman le fai ele umman fai a fa mai le fai o ele sava bali o ele sava bali ila le tino ai la le nga ele se fa sala ke riso ele se fa sala ele se sala se fa sala e o ya ke riso o tangata o sava bali ila le nga ele se fa sala ya te lato o e sava bali le nga ai afai o nga ke sava bali i ko inga ngau mo kingo na malie le lolo e fa sala le la nga benga le la nga pa ia e ye fa sala le nga ya o le mo maule nga pa ia ma ko le mo maule le fe me kala ku so ye tolu o le tonto o le upu ma le nga pa ia Echa, langa o le fe nga benga fa apa mia le nga pa ia Amen. Yeah. le fe nga benga fa apa mia le nga pa ia o le judgment inga ia fa sala telton winga le tangata lua fa li liu mai le liu mai ia ngai mali le fasa ai a fai e te liu mai onga fa le oso mai lola ia le male upuri buli to reprove Yes. o le kusi o le foia o le ga upule se sfuru ngole e ka uangi se skola e mole ka o le assurance Nice. ua fa mauki ngoinga reprove kusale uma kwa fa mauki ngoa san de was stand boy pela ka Ofensio. le mo fa mau fa longa o e ke al le ola fa Yes. le wingo kongu le fa mauki ngoa le ki nga inga le nga po That's ele ki ola mercado kuspo ya au ko ke fa so e sa le nga ye tino personality so le nga po ia ele so nga natural body pio Yesu ai lo natino nga ke feeling ai me nga ke ki nga ko ke fa so e sa lo le me po ke fa so e sa le nga po ia o le persona le o le tu le fa mai Yesu is same as me. Yeah, that's right. Pe ya o le ngang pa ia. Ai le se o ia le ngang. Ai ia yo personalities. Ia yo na longona. E pe foi o. E ti nga foi le ngang pa ia. E ki nga le ngang pa ia. Ai le ai so nga natural body pe o Yesu.
That's right. O ngā sau Yesu e wi mai I le tina le anga le upo I le anga sala tangata o ia poe. Wa tātou whanau mai ma le anga sala. That's right. E maua I le anga sala le whasalai o I e tena. Yeah. Ia whai e le tino le anga sala. Le lai sau lo le anga pai. E a case, e tia langa judgment, e whaasanga tau le li le ma bangai. Inga ia, whaamau tinoa le tangata ua whanau fōwina mō ia mo lona malo. Amen. Ia beisau so ani ke lo fo wa umo futa. Amen. Mana ia kusala usa wale ngare tau male ngor filia. So wa mai ele tu wale ngare e tau. E tau ma. Tu se per tava ai na sawi su mariulunga sa taru tu ono le ngasala. Le ala wo manu malo Yesu ile ngasala. Mano le ma vera walu. Ai sawi e kau kau male ngara yo. Ya nganga male sena emang ma fakia emang malo ale ko ka ku. Ia fa pe emang ma le ai. O te lofa o le mea ma o le tue ni a mai. A walo si la fia le tua. O le fili nei. E le siti e fa le nganga sa o fili nei sa. Pera tato va ai e vai te mini. Everything it's a spread mate o le spiritual warfare. E ka fia ka ko ka fa fa la ngi la. Ai no le ki le me ku. O le spiritual warfare. O le mea la. Mana o Yesu ina e sa ka male. Yes. O ka male ka ki kau tato. Amen. Ai mali e pe ngai fai mai a. I want to make to say Yesu male Agaga Paia. If I make to say I will never leave you nor forsake you. Yes. La o aka ko me se fai. Ana mo fu mai le Agaga. Yes. E fai ala la o que fai pungisa, fai se me pungisa po se me. O la le Agaga sala ka ko fai. Ana mo fu mai le Agaga Paia. E pe me fai mai. E ki nga le be a. Amen. Yes. Ale ranga o persona le tua ale fa mai e mo fo mai ale o tu fa mga ku mai ki e mo fa e mang malo be e mani pe tato va ai ben e fa mai e na sala tu se e te mi tato te fa ai se me se fa le me se peut-être o le tua na te whamangalo peo na ta God will forgive and forget but he consequences o le sin e tira mai tātou peo o isi o isi o consequences ia o whamai ui lawa o levanga tātou e se mai le angasara leo whai but e i consequences o tino e peo o nisi o mai o nisi foi o nisi o pātina you know God has forgiven the sin and the Holy Spirit is there to convict, to approve. But consequences we have to deal. Somebody that we can elima fainga kako sola. Yes. And but if consequences if I'm a kako oi. Go for sa. And my foi. Consequences in o ina foi the tell you o isi tangata me oi. Ma ko fo sa o se se me awala ngi iwi mai ia pero le kala ma wa ko le kwasi yo so mga iwi mai i me sa iwi mai i sa and it's good because so nga yo ngo male Agaga Paia not only does it reapprove but then it teaches everyone else out we never thought to tangata o la le o bele na tupu e le tau tatu ia e fa mana tu mai fo le Agaga Paia ti tatu ya what the fight san so na ye fa so sa le ya wa mai le Agaga Paia o le Agaga e fai e nga tau ma masaka na ulang o le Agaga ko le fol be fo le ngaling fa ya inga ata mo o le kingo ya ata ayo so me sa o le o so me le dia la promise okay e ka ka mo wa ai sa mga biro sa mga mia le Agaga le if so swangi anti uto
He breathed. He breathed the breath of life. Me ole nganga po ia nganga. Me ngal mga feula the breath of life. Ko just Holy Spirit me la vela ole o kama. Ole me mga me tato. Every day. Pa tai ngan wenga fa apa me mea Yes, pa ia tanto ia. Amen. Ele ngata ina fa tel tunuina le tangata salamu ko fa fo ia Yesu. Yes. Fa aliliu mai le tangata ina ia salamo mo Yesu. Ko fa ilo e ia le fa sal. That's right. Le woni. Yeah. Ia ma step lo le ko na kwa fa ato to le longa chiua o lona no fuanga lea. Yeah, that's right. San lo mo fua le walu Yesu ke viso e ka penga masavia. Wa ko le saile ia fa mau ki ngoa. Ele foi solo. E foi ka. Amen. Ongora wa sio fa mau fa longa. Amen. Okay, lo tanto mja punga ni fia. O le nganga pa ia. E toe fa fo isia le tangata ngasala. Ua salamu. Amen. Lua o le nganga pa ia nate papatiso ina le tangata angasala ua salamo pe ia nga ia kama kele e ko e fa o le tangata angasala inga ia salamo pe la kolu e nofo i totonu le nganga pa ia i le tangata angasala ua salamo. Amen. Fa pelang kakalango e fa mau fa inonga ina ele nganga pa ia le tangata ngasala ua salamo. Yes. Muni e fa tu muina ele nganga pa ia le tangata ngasala ua salamo. O langa ngā wenga fa apa me mele. O le tangata ina ia salamo onga ufalele fa mania. Amen. Ia bi ele to sa mo ne fia. Tel tono foi tanto mta upu ne fia. Ia o ngan wenga fa apa mea le nganga pa ia. Ia ele ngata ina ia fa tali tono wina le tangata salamo. Ina ia fa liu mo to fo ia Yesu Keriso. E fai Yesu Keriso mo na li ma faola. Nga tātou te le ma whai o na tātou sao i tama pe au noa ma Yesu Keriso. A ro whai nei le ngā ruenga le ngā pa ia. Te tō mufo i o lo musu atu ianti o ele whanongo mai nei e pia. O le tala atu pa ia ua ngasala ta ngata umala. Ma ua le o aile vi inga ile tua. Ai ua ta ua meo tonu wina i tātou ona o le toto Yesu Keriso. E ala i le taita inga le nganga pa ia e whaatali tonu wina oe. So e whaalili wina oe lo tali tonu watu wainga iai ai koe ave o ia Yesu Keriso o le alo o le atua soifua. Inga ia whaamauti noa lo tūlanga i le ola e whaamba. Mate e fia e whaia le titalo le nei e fia e te talia a Yesu Keriso. E fai mali i ma faola o le nganga pa ia na tita ina i tātou ina ua tātou talitonu o Yesu Keriso o ia o le ala upumoni maleola e whaalili wina i tātou talitonunga tuai ai ave i tātou talitonunga fau e ala i le talia ina o Yesu Keriso mali i fai mali i fao toi repent koe redeemi jau inga ia toa lele i tāua e avea Yesu Keriso e whai mali i whao tātou te sauwhanga atu i leo lai whama ai mana o e talia Yesu Keriso e whai mali i whaola a mafia whai ale tano ia e whai tai mai upo nei tano laulava lea tano o tatalo lea o tatalo le whaola tanga e umaronga talia Yesu Keriso ua tu sia fo i lo ngoa
I totono le tusi le tamai mamon. Puno mai lo wau, ia le ama fia le talo ne fiafi. Faafte tele lava nganga pa ia so la upu ne fiafi. Yes, upu ne fiafi. Wa o lo ai. O le tangata na sala. Ai te talatu lo to ia te o Yesu i ne fiafi. E fai ai oe mo wali mo ufaula. Faaftai Yesu i lo talieina o ma faamanga loina uanga sala umala. Ma de ai o se tasi o lo au ainga le lai. Vi ia lama oe. Amen ma amen. Nanga pa ia e pe ona matu tele noe ni o e lava i te whaolaina le nganga o le wa salamo ma wa whaia lana talo le whaolatanga e tali e nai o Yesu Keriso e whai mali i mwhaola o mawala au le li e whaamanuia i a te ia whaamalo i a te ia o a awala lo e si le fia e te whaamanuia i a i whaia e tu samolo whina ngana ia fo ia te oele vi ingona o Yesu. Amen e ma amen. Ia ngā luenga e whaia le tangata e whapena o na alu wailo na whātua i le tua mua. Whaitau lau tuspa ia. O le whaitauina o le tuspa ia. O le whetalai mai leo le nganga o le tua i ante oe. Lua. Whailau te talo. Yesu Keriso lenga e taliaina ne fiafi ia mai whaalongolongo mai ne fiafi e te tala noa i a te ia e awala i te talo e te whaailoa i a te ia e te manao mia la whaamalolonga e te manao mia le poto ma le ata mai tala noa la i a te ia e awala i te talo tolu ia tango e tau Yesu se tasi pe ona whaalonga ne fiafi o le na te au maua le anga o le tangata ai poto ia e mo foi malona pale i le ola e fa fai o e fa longo mai ai o lo e tau sa ili se me te alu te ngalue ia pe te alu te lotu ia vai se kale sia o lo talatani o lo au hawi nai o pole tua ia mafai au ngai nai mala ngai nai le fa o tanga alu e lotu ia na foi fai fi au le afso soniatu ia te o ia inisi awala o le whaorata ia awalo whatato whatalitaringa ua lata lona toe fio mai. Ia Samoa o le tatou whasoa na nia fiafi ia po se au o nanga na le sike ei me Wellington ia tusa ai mal po kalame nia fiafi ia ma ufoi ma le songa ia fui mono Sam Samuelu ia afele ia whaia i ma sui ia la foi se tala wa so po vale le ia e matua atu ina ia a toa me i le fantasi mai o le ngā ia tātou toi e whelo ai e le si lua vai aso lumanai a o le nei e fiafi ia unanga na si kei ei whamunu ia tele a le atua nei fo iwa ia aso mfofo anga whai ia iai le anga le lei o le li whalfoina ia whanau ia o onga ia iai le anga le lei o le li ia le tala nei e fiafi Samuel sau ia mai ma ua mai nei e fiafi ia whatou whaso i fuatu Samoa. God bless.